Penaberên Efrînê li Herêma Şehba bi çavekî şûpîner li agahiyên operasyona pêkan ya artêşa Sûrî dijî komên tundrê li Îdlibê dinirin. Efrînî gotegotên bejdariya Hêzên Sûriya Demokratîk Hesedê di vê pêngavê de erînî dibînin û ew bihêvîne ev operasyon derfetek pêş bû rizgarkirina Efrînê. Welatiyê bi navê Mihemed Hesen umîda wî ye ku bi operasyona Îdlibê re Hesedê Efrînê azad bike da kovegerên warê xwe. Hesedê jî heye gerek hew jî ji oxovê Sûriyê hew jî tevê bibe. معنی ادلب گرزگار بکن جرابلس گو به هر درکی یعنی و داعش و داگر کریه ترکو گرک تاده ببن ادلب رزگار به عفرین اهم شی بری یا گرک عفرین ما رزگار به هم تاده ببنه. هر وها هم پنابرین عفرین دبینن کو تفلیبونا حسده دوی اپراسیونه ده دوی به مسوگری به جور رزگار کنا عفرینه. وكولاتية بنافي حسن بركو دبيجا طالب الدنيا كي تجمني فاتشاتنا وامجي كوكي مسد وكي ملاتي عفرين بالطيبات عامل كتري بغاز عامل شربكن ضمانات عفرين جراك الضمانات نتهني جسوري بن ضمانات كينا نتوي يعني اما متحده بالدويه امنات بين لا وبروا تشتيجي انا كون بم برزان مجي لام يشي ضمانات برزان لي انا بري بر ببختي هنيا سليمه بر دبره هنيا سليمه بطيباتي روسا وامريكا هنيا سليمه ميديا علي دهامان باوريه دايك وبجداريا هسدي دفي بجارانتي نوفنا تويبه جبو وجراوان يا افريني مسو جربه خلقتي زي ما قصدي كتاب شريط اللي ببنى ضمان دوليه دخوزن انه هدفك او كابع عفرين برجو امر زوركن كام شعب انه عفرين يفهم دسخت ام كوك برنودل جالي خوفا نوزت بلال دبينا كوتشتكي باشا كو ارتشا سوري وهسدي دس به اپراسیون بکن جبو داوی آنینا هبونا ترکیه جناو آخا سوریه و ها نرین آخا بارو دکن دخوزن هر و چتنا اردوغان عفرین تحلیل کری نه عرض اردوغان هم دخوزن ورشی پاکش ببه وقت جرابلس وقت بابه هم دخوزن و ترکیه مثلا هرش هونی سر و سوریه ما سر با ملتی ما هم دخوزن هب چتنا اردوغان مثلا به زوری ونی سر شعبی به زور زلمتی داره ارتشا سوری خوشبو ایریشا سر استانا ادلبی آماده دکن هن آگاهی دیار دکن کو پیکانا هس هدیجی تبلیوی اپراسیونی ببه لو ما پنابرین افرین دخوازن اف بشداری ریل بر آزاد کرنا افرینی وکه نوروز رشا دنگ امریکا شهبه